juga teman transport na kampoyin na jungok kai tiba tengah distrik halan tak jingdon talang na transport buka semua halang tha mendadak ni kapten ATM PTA berkapunjuk pinang nak kami kamai hotel hakabat liawan lang penekundu berkaasosiasian nak kami tentang kibahal secretary the ATM PTA halin kejinya lah kuno aiting the ATM PTA kubah balajet jerwa ula ong baharin ke asayu katakan dari hotelik urisau dan sebanjang kejinya lang berkimpir pai susu hakabaya dari RTA kebahagiaan nakaliang jingi ka AKM TTA pati sinjuk ki nangnya kali kamay boper peladan nang niya pelawan ki distrik boper kumbak lai peladan kajing kendu apreng jingi ki association ba nya kali ki association nya kali kamtam ke AKM TTA apo kasutri AKM TTA te ngilawan kendu katkum kajing nya kendu ba deputy chief minister belong ru in charge of transport department te hakajinge kendu jengi menta kasni kelalong ngambong re kepalalong kepala saiso adu kata andai gladon hi ki jingmi ki resolution ki bumi nani napo ka meeting menta kasni te katkum kajing itu katkum ka amde kajing itu katkum kajing shong meeting jengi ngila yo ke resolution ba hadin kani ka komiti pemerintah nomor bau nadu musya kila head baik ka tourism department deka tourism department kam datip tan ras pangki kali road transport te kumta hi ya kani kala head no mentah dak transport department belalong chairman ru dai deputy chief minister belong ru in charge jongka transport department ma te ka kata ka deka wei baka resolution ka palami mentah kasi kebaar kalong bah hadin artayo lamar bangitip ini tayo banwan keladai ke puja kasadan ki syuti te hadin artayo harus tarik Oktober kasadan biangka ka meeting na hangtang ini discuss biang ikiniki RTA berokhat bangilaya submit ban nakaliang jong i chief secretary ru in hab banle ka humok jong lojong ben in collect lu ikiniki RTA na ki states prepare ki baladan kum Jharkhand Orissa bank Karnataka Bombay dikiladon la kajong in hab banle ka humok jong kiru te nakaliang jong iru ngila airport jong RTA ba ya kiru kinyo le ka humok kanang ba kin soktu kai kata kajing demand jungi lumba jungi ki RTA kanang ba ka tu kepala adon lupa ru kalau along obsolete thanga ma kinyo ban renew but trekam no ya kan ka RTA de kila panpor ningi RTA tingila ai kata ru RTA but haka next ka meeting ru ngin sara hi nakaliang jungi ki suggestions na kita ki jing ai jing susu nakaliang jungi kumno penyarap ningi tika balai kalong bagi layak keren halor jong ke parking bat ka hapo railway station bat hapo airport ngilai keren halor jong kita ru ti laong bang ngin saya pet nya hab ban ya keren kumbalayo ka assurance musyahi ba ngin saya keren ya kata ka parking hapo airport bat hapo railway station bat ilaong ru ba kila ban ai ngi kum ka subsidi tambang ngidang ong ngin saya perkat bahas pangata ngin dalai syong ka isi meeting hapreng jungi ngin saya rai halor jong kata ka subsidi jong ka ban ai po parking la te menta kasni tang katahi ke jingmi na po ka meeting te baong mah kalalong ngilaong hi kata ru ba nadu muswa kala dei ka tourism department kala head ka tourism department kila syong ni involve ya ka transport department tang nemba jong i commissioner jong ka transport te hendrai menta ngila mener kumbaong ibaburu ilaong ba kani kala sulong no tang kajing penjalan kai kapur ba pin bampor hendrai mengipat ngila kilingkong ki ong kilapan lai benai tang bang ngi khamsha ra kata ka lai benai ngi ong ba within 2 months or within 2 weeks mah nginya kundu biang bang nginya trekam biang halor jong kani ka suggestions ni sotu e kata ka jingyo shuti ka aka berokhat ni sotu e kata ka jingyo shuti e berokhat mah kita puja holiday si e berokhat ni sotu e kata tambang ilalong within 2 weeks ni syong biang kanang bang ngiyo ban ai ka suggestions nakaliang jingiro katu ka jing meeting jong pi mane hating hapo sekretariat hatu pi idon jingkerman ban yo ite jing dawai ka jong pi Pema ya ka bamenta ngim ban keren kadan mo ko hup tangbang ni hapej artat ba menta kaladan ba kajing file jong ka PIL ro kajing file jong ka PIL bat kani kaladan lang hapo kod kalalong ka kod matter ro te nakaliang jong ka sarkar ro menta kilalong hesitant la yo kadan in conflict ma kumbaong te pareng in conflict with the law
let's say yo kata ka policy ba ilashna pelat nakaliang jungi kala best pelat andre yo let's say ka tengku pat bat ki rules and regulations jang ki wai ki state pat te kin hap ban ya understand bah kin hap ban ya sultu bah bat ka asam ru halor jong kan ya ma te ngidan hi kata ka jing kerman bangin sayo kata ka jing diman jungi kini ki policy bolok fight ni bu ni kerman baik bangin sayo tambah kala bat kan hap ban puar lamar bangin sultu hi ka policy kamdera ba lasai mestep kala urlong tingin hap syong hi kata ki committee si ni ham syong hi nakaliang jungi ru ita committees nakaliang jungi ru ngin hap ban le susu ika homework kanang bangin la ban ai susu ika suggestions sya ka sarkar kanang ba pen keluar ika ni demand jungi hatu kumpi boleh ki jaka jungok kai perthai kidan hapo asam tang ga majuli ru phirap syong nakaliang phimde ra ba ong phin syong daga kali yang ta apa village ka Kaziranga ru kila dan lupa kali hang tu apa di gypsies ki safari si berokai phimla bandai da kali jengi village apa tawang village tawang ru phimla manra kali pihak ra di lokal ya ka sikim ni nginum keran syo andai pipek kum siapa Jharkhand ni ru phimla bandai da wei ka kali da wei ka state seki tourist spot jeng ki wei ki state de kamdai ra ba ong bangi demand mangan pensai ba hang ni ru ba kamdai bangi demand kebadan hapo le air bangi sport sni mentar sni na syam step ngila demand kamdai ra kadai ka baladan lupa ka rules ka regulations ka baladan lupa ni demand tang yang kata hi bat ngi kam demand extra re nak sarkar te halor jong kata boong ban kandan ka jingta ka jingta pekno ka jingta kandan bet malum malai ka basdang le kan kata bet re sisen ba kalayat kata ka system ni mut ka kan la pick up bet te pet menta kumusya ki ang kabas te hapo dam ki ong ba balatut ba kibri ki hablek nadu nang ni sedu syate anre eventually por badang sedang kidan ke jingtot anre menta apat kalayat renti baik kumba ya te at first hapor basdang kandon baik ka jingye kandon baik tangbangi ngi hab ban yesha ru khunjap Kela sudah menta kasni kalong kani bro kai kadai ka jingwan jingkersang jengki pai ba bro mendera bengi ong ba nailek kamai na ka strike kani kadai ka jingwan khot mensim de jong lajong mendera bengi ong ba i phimdei ban lek kamai lada philek menta spo surok ru pini i ki kali ki kamai nang tapat ki ba wan na baru ki kali ki ba wan na bar ru ki tourist taxi si ru ki dang lek spo sora ki lek spo dau ki semolonong ru ki lapoi lu te kamdan kata ka restriction si mo nakaliang jingi katu ka baja hapo asam ru kamdei balik nakaliang ngilingi angkam yang wan tang hadu tourist spot ne wan haki jaka ku badai ban sange nang tu kisara anak kali lokal kenang ba ka kamai ru sangingin yo bat bun nakaliang juki driver jungi ru hangne ki balajulit sikim balajulit tawang ni am kitip ha ba ni dalali syete ni syong be hapo hotel nang tu pat kilara beki kali na syete ti kani ka strike ru nadu khat retarik hi nadu khat pratarik masore kila adat call off hi lamar ba nakaliang jong sarkar kila khat yakran yangi te nata kadau nadu tu ka khat pratarik hi adat call off lupa ka strike te lesi ya ka bementa kala dan hopok kut menta tingi sultanat bakal ada hopok kut bengiyo ban sei madan kita ki articles ne ki kinta mo ki jingdan jing em jang state baru khat ngilayo ban let's say but ngilayo ban pen i syaka kut ru bakai ke jing diman jingi kalong legitimate